Kigali ni umwe mu mijyi ukomeje gutera imbere muri Afurika bitewe n'imiturirwa myinshi ikomeje kuyubakwamo, aho abantu benshi badatinya kuyita Singapore ya Afurika bitewe n'uburyo kirimo iratera imbere mu buryo butangaje. Igihugu cy'imisozi igihumbi rero hari imishinga myinshi y'ubwubatsi igamije guteza imbere ndetse n'ireme ry'ubwubatsi mu Rwanda. Urugero nka Bugesera International Airport, Kigali Green City Project, Kigali Innovation City, Nyabarongo ya kabiri Hydropower Project ndetse n'iyindi. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku muturirwa munini uzaba uri mu Rwanda mu mwaka wa 2028, Kigali Green Concept. Kigali Green Complex ni umuturirwa munini uri kubakwa mu mujyi wa Kigali hafi ya Kigali Convention Center, ahahoze inyubako ya Minisiteri y'Ubutabera. Uyu mushinga ugamije kuba inyubako igezweho ihuza ibiro, Grade A offices, aho gucururiza, stay spaces, service apartment, ahabera inama n'imyidagaduro, restaurant na cafe, parking nini yo munsi y'ubutaka niyo hejuru. Abashoye imari cyangwa bari kuyikurikira cyangwa se developers ni Ultimate Developers Limited. Ultimate Developers Limited ni ishami rya RSSB, Rwanda Social Security Board, rishora imari mu mishinga minini y'imiturire ndetse n'ubucuruzi. Ibi bishatse kuvuga ko RSSB ari we mushoramari mukuru kuri iyi nyubako, aho kandi kuri iyi nyubako undi mushoramari ari Bank of Kigali BK. Abakoze igishushanyo cy'iyi nyubako cyangwa se architectural drawings ni Vavaki Architect. Vavaki Architect ni company ikora design z'inyubako zikomeye mu Rwanda mpuzamahanga, yakoze kandi inyubako zikomeye nka Inzovu Mall, Kigali H n'izindi. Abashinzwe kubaka iyi nyubako main contractor ni Sheta Group. Sheta Group ni company yo muri Qatar ifite experience mu kubaka imishinga minini y'ubwubatsi kubera ko yatangiye kubaka mu 1972. Yitwa Kigali Green Complex kuko ari inyubako nini. Ikindi kandi yubatswe ku mahame yo kurengera ibidukikije, Green Building Concept. Ikindi kandi hazashyirwaho uburyo bwo gutera ibiti by'umutako bitangiza ubushobozi bw'inyubako. Si ibyo gusa, yitwa Green Complex kubera yuko ikoresha ingufu nkeya, energy efficiency, ikoresha amazi meza, water efficiency, ibikoresho bitangiza ibidukikije, sustainable material, ubuziranenge bw'umwuka, indoor air quality, kurengeraho inyubako iri, site sustainability, gucunga neza imyanda, waste management n'ibindi. Umushinga wo kubaka iyi nyubako watangiye mu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa mbere. Ikindi kandi biteganyijwe ko uzarangira mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2027. Bivuze yuko mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2028 ababishaka bazaba batangiye gukorera muri iyi nyubako. Kigali Complex izahita iba inyubako ndende mu Rwanda kubera yuko izaba isimbuye Kigali City Tower ifite amagorofa 20 hejuru y'ubutaka. Ikindi kandi Kigali City Tower ifite uburebure bungana metero 71 na santimetero 38. Kigali Green Complex izaba ndende kubera yuko yo igizwe n'amagorofa 29 hejuru y'ubutaka. Ikindi kandi ifite n'andi magorofa 6 munsi y'ubutaka bizwi nka basement. Niyo mpamvu abantu benshi bakunze kuvuga ngo ifite amagorofa 35. Iyi nyubako kandi izuzura utwaye akayabo gasaga miliyaridi 1.5 z'amadolari y'Amerika, angana na triliyoni 2.3 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibi bishatse kuvuga ko amafaranga azakoreshwa mu kubaka Kigali Green Complex azaba kubye inshuro 75 amafaranga yakoreshejwe mu kubaka Kigali City Tower, kubera ko Kigali City Tower yubatswe hakoreshejwe amafaranga angana na miliyoni 20 y'amadolari y'Amerika. Iyi nyubako kandi izaba iri ku buso bungana na metero kare 7600. Ndi kuvuga ubwo ngubwo aho inyubako izaba ihagaze. Izaba ifite kandi ubuso bwa metero kare 25 z'inyubako z'ibiro, ubwo ni ukuvuga kuri stories zitandukanye. Ifite izindi metero kare 3000 ahazacururizwa, ni ukuvuga amahoteli, amaresitora n'ibindi bikorwa byose by'ubucuruzi muri stories zigiye zitandukanye. Ifite kandi metero kare 5000 zagenewe imyidagaduro. Uyu mushinga kandi uzaba ugizwe na parking ishobora kwakira imodoka 400. Niyo nyubako izaba ari ndende mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2028 kubera ko ari ifite uburebure bwinshi ugereranyije n'izindi nyubako ziri ku butaka bw'u Rwanda. Kora subscribe kuri channel yacu Civil Tech Solution Rwanda ubone ibiganiro byinshi birushijeho. Murakoze cyane.